Mizoram Youth Commission in abuat sai Youth Summit and Road Show ve khatna chu April ni som pasari le ni som pariat sa ni som pariat khan aizola Assembly Annexa nei ania he Youth Summit hian ni chung a ani khatna Youth Summit and Road Show honna Assembly Annex Conference Hall nei ania he huna hian Mizoram Sarkar Finance Minister pulal so da chu khwal lian ania School Education le Commerce and Industries Minister pu h rohluna po he huna hian telin thu asuya Youth Commission Chairman pu Joseph Lal himpuya chuan Mizo Thalai ta na Youth Commission na thole ma chop sang tele Youth Summit and Road Show buat sai chan asuya Vakhyang te MLA te po Arlal Pian Moya MLA Deputy Chief Whip tele Youth Commission Chairman lo nito puti sang ku ngate po he Youth Summit honna inkhom poimo taka hian antela Youth Summit honna inkhom a hian Sarkar Department shanga officer poimo te college zirlai tele zirna in shanga kal tele Thalai rwal zirlai le hnazawng mekte antel lomani Youth Summit and Road Show chu Finance Minister pulal so tan ribbon chep chatina honga heminu hian stall shang de chumi poimo te hian an fangkwala zirna in shanga zirlai tele Thalai hmel motor tam tak an omani Stol shang somnga pali hun aniya atam ber chuna thok tura thiamna Thalai ten an nei theina atana inko mu na ani bera zirlai te an zirzel na atana inko mu na le na an tho zui dan tur inko mu na te chu Thalai rol te hian an beng khon thaviau lomani coming to Elenal Nunmo in IQSC company ahian senior manager projects kaniya ka designation to tichuanin kan company hian in tuna hian Labor and Employment Department Government of Mizoram noya hianin athlonin PMKVY scheme ahian training kan buat saidona a course hi atlang puin thania tanga thathum in karania chuta chuanin nopang kumsom pariat atanga kumsom ni paruk in kar Thalai pol som pani pas chinten an apply theya ti chuanin training hi thani chung thani atanga thani le chan vevel kan ti khania chuan training zo a hianin placement kan pe boka kan boy puya placement kan pek na te chu 5-star hotel ate domestic airlines ate le retail chain ate le beauty ate nya ti chuanin training hi athon veka government sponsored ani vangin training chung hianin accommodation hostel an omna an in manzongzong te po athon veka tuna PMKVY project ama saber kan ti turatan hian kan training center hi Kolkata anidona Thalai te tan he program hi lo chim ve ngei se kan dua achan chu
Mizoram chung ringu ta chuan hna te lo wang to a chu wang chuanin he hna hi dam chunga tho tur ti na pon ni lawa amai ro chu an stepping stone pakhat an kailon pakhat ani theina na nia placement hi Mizoram chunga ni lawin India ram hun sang sanga ania chuanin I chu a project kaldan tlang pui chu nia kan office hi Mizoram Skill Development Society office I Upper Republic a khian kan oma engtiklai pon thochana tanga inrin ni kan zofia theireng ani ti kha ka saitel du boke kalome CMS Coaching Academy hi kum thum le cham ve chung kan lo ran to a chan kan service pack thiang te chu coaching academy hi kan chana chu ta chuanin MPSC coaching te IBPS bank PO ang chi te chuan civil service coaching te kan pe chauzela chon tu na hian voini a hianin heta kan jiang hianin cognizance kolkata tin entang havin ramchung India ramchung le India rampona te zirna ani emo na thona ani emo le khazir pa tho ani emo chutilam hoizong a chuanin no pangte pui theina kong zongin kan theang angin kan te chawvea chuanin language test IELTS te training te kan pe chawve boka chungte chu kan service pack chhuatlang pui te chu ni e Zawa Silo Statistic Inspector kanya District Employment Exchange a hianin samni som pakata changhang ka oma voina you submit and also a hianin keni department lampo kan telvea heta hianin voina kan kalsan tlang pui hi chu zirlai le khathiam then khatten na anzon na turata na registration live online registration na kan ti thei thin anga kha voina hiana taka helaya registration ngal thei tura ruam man turin kanin ruam manami enge moza in atakin anron tito atuna hianin tichuan hemi registration atan hian thil poimo engemo o matlang pui han soi zor zorila mani ngei kaltur ti te kan handu thina tin eta hian theirem chan lo chuanin in ngai in hathiam na te po om ve boka tin pol nga chin hnuai lam te pol nga chin chung lam a engpo ni sela an zirlai ta na an certificate an nei san be rakha registration tur hianin an ron keng thin ta ni chu original kha kan phut kher thina chumi original kan phut a chu an ron so topa adik nge ni ti kan hriat chuan an hon kir le maya hi kan han ti kherna san chu mi pam ham deu xerox manga original ti dang lam engemo mi phakar an lo om thina wanga original so tur ken tur kan ti kherna san hi aneta ni chu mi pui mi enge ni mi pam ham deu oma wangin mi felte poi nan han tor pha ve thina kati ang deu kha lo om ta ye chuan address kim chang in zia na te oma phone number tu nang la ya chen phone hi kan tangkai pui to wangin calling letter te department in han siam don hian calling letter te lo ngaya mun la tak tak om tan lekha thleng man lo te po om the che wangin an phone number a khanin an phone zung thei thina ni hei registration chung changa kan han hriat tlang pui ni ta sela khami piala ma han pol som chin chung lama ero hi chuan matric certificate atanga achung lam ho zong diploma ziran ni mo engmo engineer zir te point matric certificate hi chu atel nge yanga ya kha original certificate so in chung lam ho zong andu na taka khan tiang khanin ain registera tin registration hi kum thum chu ngadama kum thum nuwa renew le turani renew lo ani ero chuanin an kat kha thi mai ta ni chu kan kal phung tlang pui ni a tin hemi ba ka hianin helaya hianin registration dang kan neya hi daily worker kan han tiang chi ho hi an neya nu le pa emo anulat langwal po aniang heng ho ni tina in hloa kun na thoka e zong mi hnuaya in hlo mi in saka te ro ra chue mo khatiang ang helper emo khat mystery emo khati ang chi ho kha anin hlo na a khanin ham that na eng emo
don turan nei ve a chunga chuanin heng an ham thatna don ve theinan hian an ron in register ta a chuta chuanin an ron in register tang khan nu le pa fa nei te an fa te sikul nau pangkum nge ni pol som nuai lam zir chin te an ni chuan an fa te mi pakhat tan cheng sang ni thleng score an deal ve the ni scholarship chu fa panga po nei sela an fa te zinga mi pahni tan chu tiang chu kum khata tan adil the thina ni kha mi har sa te ni te na kun na thoka ei zonga in ho thin te ta na ham thatna nia chumi ba ka chuanin engemo atam maya ni soisen ani lawa ham thatna dang engemo che sual pal thil an na thona anin hona an che sual ani chuan cheng nuai ni thleng han ti ang chi ran puina atiang te kha oma chung chu henga hianin ain zia ka ni voina hian hun toy te chunga han soi zo vek sen ani lo wangin hetiang hiam pamphlet leaflet te kan han siama local te poin han ron la kan sem hnem to hle ni voina hian kha zual pui ni mai sela ka lo me coming to Julie Nuin Kanya Spotlight Institute han tuna han senior manager in Koma kan institute ina kan kalpui chu tuna han fashion designing 1-year course kan kalpuya chu baga chuan tailoring hi 6 month certificate course kan kalpui bakani chuan chu baga chuan in IELTS coaching hi enge international English learning system hi tuna hanin sabrama le khazir tur le enge na tho tu makal tur ta nyarin IELTS coaching hi angai ngei to hemi chulo hi chuanin zirna mundanga foreign countries a hana thei to lawa sumi su coaching tu na hang kan kalpui mek boka chuan su ba ka chuanin I NEIFT Guwahati ta nyarin consultant kan boka enge Guwahati NEIFT Institute ta fashion designing tailoring fashion designing aviation and hospitality le modeling zir du tan consultant kan ni bokani kalome coming to Valal from Kima and here ITI mechanic instructor kan here hey hi kan ma kan mui Technotrof company siam India's company Technotrof siam driving simulator truck big driving simulator an here amaro tu na hian akholi adu anga la function kim lo wangin software hi dang kan lamanga software dang hei hi an siam chana chu min motor khalan zir hian on road an zir ngal chuan accident tam takte rules and regulation tam takate kha du thu samin an practice theilowa ti hian off road in simulator an han zir hian road sign zong te engkim dan enge driver ina ati turang zong kha a software a henaron so vek a fault exange nei ti te ani na dik taka chuan a call ki ma chuan instructor monitor ranal omle ni server ran tatrang chuan engkim an lo monitora engtieng accelerator clutch apmana engtieng accelerator apama ti zong te chuan fault lo pek te an tleman han thiam deuh huna entinan ake pakhat kan han ti puaka chung huna chon engtieng nge kha driver kha hi khan eng decision nge siamang ti zong te kha kan lo en thei ta thina ni ata akhal rim hi ni na taka athat en lowa chon atak ain tlemina har khat zok ma fault tam nu to ka kong pa ngai tlanin len lova tlan chon fault te pengal zel box sia khatiang khania azirna tan chon du thu sama thani hei hi Mizoram chon ma saber ania maro cho hei kan eng lo wangin kan ala kim lo wangin duangin la function thei lo zoka heta hian software sang ati the kara tam po man thei thawa amaro chu tuna hen kan nei chu software chu heavy vehicle ani Mizoram Youth Commission chuan Youth Summit and Roadshow 2018 kan buat saya hei voin hi April ni som le pasari sa ni le som le paritania awele naktu ki aizola kan neyang Thalai te Youth Mizoram Youth Commission hian aw la kan neya Thalai te khovel izawang o ti hi tunakan aw la ani
youth summit le roadshow kan buat sai chan hi kan Thalai te in fui tharnan te in zirtirna tan te le skill development lama mamole tool in hriat na tan te tin zirna zirtur le na tho tur in komhuna atan te a man tur ani a hei tukin zinga tangin zirlai tam tak azate la sangte lan local to a kan Thalai te hian an hlok pui kan be se a tin aizola voile nak tu kan ei ba ka hian district te na kolosi pa te mamita te sherchip champhai siha longtlai lungle ate kan nei dona chu vangin district danga Thalai te puin youth summit kan lo nei huna mangtangkai tura in local kan duani kan Thalai te zoram khovel amai ni lo khovel mundanga po ei zonga na toka fe chuk turin in buat sayangu ti hi kan thu puyani e kalome coming to Emily Ming hlui Apollo School of Nursing Zirlai 30 year Zirlai kania tuna yu semit an hi Mizo mi puite tan a chakati emma abik takin kan Thalai puite tan a chakati a hetianga hun him omle kan knowledge tan po a cha chuan hei mi pui Thalai tam takten thiam thil chatak tak kan lo nei te hei kala singai mi alawa hetiang te hi kan muthara a cha ka ti emema ka hlok pui hle in ka sha ole hei Mizoram youth summit roadshow sang hi som pariat a hian Mizo photographer society te chuan mun poi mo tak mai kan changvea team min peya youth empowerment ti hi organizing committee ten team kan team tura aron tinia ti chuan kai ni pol chuan photo competition de han buat saya hei heng ho hi photo competition a kan thelu te ania tuna hian member somriat pathuma tangin thalak za somruk le paruk aluta heng ba ka hian hnunglama khwanin mutur aloma voin dali hian result puan ani don ani heng hi Thalai te Mizo Thalai te ta na Mizo photographer society ten thalak nalama ma kan son zela tura kan buat sai le youth commission te na tangka kan buat sai ani okay ni hi Mizoram School of Photography kan nia hei tun Mizoram Youth Commission ina youth summit and roadshow sang ni som pariat atel tura stol nei tura minon somi kan lom khop mea keni Mizoram School of Photography hi nikum marsa han kan din chana tuna hianin bets thumna kan kalmeka bets khata hianin zirlai somatanga sompanga hi atlang puina non zir thina kanom na tak chu mission veng school puikon Republic Road a son kanoma tuna hianin admission tuna kan hongle meka mei tha tirvela class chan turin chona mi school of photography hianin thil tam tak tuna hian kan tia nikuma te po photo exhibition te voi ni kan neya chuan zirlai te hianin phai lampanga te anzir du chuan tikhanin anzir na mun turte kan ti saka tin zirlai atanga hemi zir chuaka te hian enge na tho na munte mundanga te nan thoka hemi an zir chu atang hianin tin mania ezonga dorte siama khatianga ti te poha anom boka tin kan student pakata hianin huta USA Mexico vela kwan cruise thok pakhat kami long liana photographer professional photographer anga lut kha pakhat om boka chuan thuna hianin Delhi le Calcutta huanin hemi kan school atanga anzir nuwa hianin mi pali in professional course ka anzir bel ani chuan ti hian voina kan thalak phauchua de hi frame vekin kan phauchua ka heng de hi he youth summit chung hianin mantlom zokin frame pakhat sang khat zanga hianin kan thal ani okay ni hi ei in muang hian hoi filoi tinia ki chu ke mani society ming kha ani deu maya thian za ho tina kha ani deu maya ke ni hi thian za ho som pasari university kalai tanga in kom kan nia ti chuanin kan society hi nikum julai khat kan incorporate kan incorporation ta ka chu kum khat alatling lo deu tina ni chu society no pangte kan nia amai ro chu society kan din ma hian ke mani mi malin engenge moni society ya kan contribute thei angchi chu kan lo tinwal to a ti chuanin hei helai Mizoram Youth Commission Youth Summit and Roadshow bi ka hi chuanin hei helai kan muang hianin zovins ne na tang rol hian tax service kan han ti bi ka hian service kan pe theya
hei hi office lama eng tik lai point kan ti sak thei somi chan mari lam hun lo ta son ania DPR siam sakte tin GST registration le return file te tin charter accountant auditing kan han ti jang chi te le income tax exemption deal sakate tin pan card application te po kan ti sak thei boka solai office muna tin chu lo le chuanin an hoi lama kan muang khian keini hi ignu facilitation center angin kan om boka tin helaya hianin kan thu boka ni ni chung hi khami leaflet min ron tlo tu te na an nei tanga zo du an nei piang kha kan chang boka tin ke mani big trim hianin MYC na min siam sak khami hi a leaflet a hi hei kan sem chuak boka helaya hianin ke mani society aims and objective te ba ka service kan pek theite tin online studies kan anti mani rem chandan bila online na subject lak yang chi te kha URL kha address aside lu na tura kha kan da boka tin theological education chungchang tele azir thei tele a prospect ate kha kan da boka tin SSC hemi service commission lian deu SSC te UPSC tele Mizoram bi ga chuan MPSC aside ta lu dan tele engeni a basic know how sia tur tlang lo na le a calendar tlang puya antina SSC le UPSC bi ga chuan combined exam routine na le tu na sia thei chi ni poi mo bi ka te kha kan han da bok ani a tin chu lo le chuan in NIOS zirna chungchang a hi a basic knowledge saka a se du piang te ta na basic know how kha kan lo pe boka tin MSEC Mizoram State Age Control Society hian malak na hitlem ke mani stall hian kan lo facilitate sak boka chu helaya Mizoram Youth Commission Youth Summit and Roadshow sang ni som pariata kan hun phan dan tlang pui chu nia ei ni chung yan tlo tu kan nei thakop maya sikul no panga big takin antama sikul no pang then miron zo tamber chu hemi civil service lam kalphung tele ati dante enge khamini tur khan ka zirngai engti ka tangin ge thei hanti tele army lamlu dante abik takin NDA le combined defense service lu dana kha minzon na saboka tin tlema puitling dewa skills development lam minzon na saboka tin engtin nge service in kalpui theyang engtiang huna nge service in kalpui don han tiang chi de kha zona kan dong them bok ani ti chon ke mani big chim chim hian ne hemi he summit zo hian project kan nei meka rei lo te skills development training hi ignu len atang rolin hoi hot le kan tum entinan domestic workers kan han tiang chi te sales boy salesman kan han tiang chi te again sales gal te poni zelang chu tin chu lo le chon taxi driver han tiang chi te tin electric household wiring han ti te le khat tiang chi hen mi engani pian pui thiam na ne na kan thom mo pa hi tlema kar ni velan skill develop sakin nasatakin skills development a khanin kan society a tha kan to theyanga tingai tu na kan neya chu project a kan nei mek bok ani tin tu na hianin Mizoram khothlang tu khochak top west to east a kholian zual somni pani vel cover hianin an mani huna kalchilin career guidance awareness program hi project kan siam meka amero chu project kala neria engtinge puitlin theidon chu kan soi theiche lo na nga tumna lian ta kero chu kan nei ani hun thatak min pe ko okay ni hi Irene spa chan mari om me kan ni a tu na hianin MYC malak na in helaya hian kan ron tel ve a hey stall pati ang hi kan han nei ve a pakata hi chuanin counseling stall in kan han ti ve a brochure te kan han sema helam panga ezon na tlak ani zia thu te kan han the dar ve a tin hemilai zone kan counseling chungchanga hian han soizau le deuh lekila keimani industry anga hi chuanin mitam takhianin an thathiam lova tin thathiam anga kan ngei te po hian lo thathiam tok lova thil ni lo zong anga ngei na te tam tak om thina amai ro chu hei hi chu adik lova helai mun hi na tho na mun thiang hlim takani a thok tu te na kan zir phot chuanin eizon na tlak ani ti hi ka soi ngama keini ken noya te mitam takan thok ve a heng ho hian chung kwa te an choma unau te an choma ni chuwang chuanin he industry ro na thangsel turani a hemi mamo na hi alasang do na kan ram Mizoram mei ni lo India ram mei pola ni lo khovela hian apung tuala chuwang chuanin spa professionals ho mamo na hi ana sa em ani tu na hian chuwang chuanin he skill hi a hlu a tu ma na min chu sak thei to lo tur thil ani a kan dam chunga kan pai tur ni eizon na tlak ani a mitam takte ka som non le molmola
le kha kan thiam ringot hian na tha kan va thok thei ringot to lawa tu nang la ya phei chuan skill kan nei tel hi poimo em a skill le ka thiam hi akal kop ta ni kut them thiam na kan nei chuan kut them thiam na kan nei a educational background kan nei that box si chuan kan tan hian chance a thalu tuka kalsan ok na ania chuwang chuanin khalai kha kan soi du bok a chuwang chuanin skill nei ringota lekha kan thiam le si lo chuan akal thui theilo lekha kan thiam ringot pon akal thui theilo skill ne nakal kop ta ni ti hi ka soi du a chuwang chuanin in thin longa chu tho soi ngei ka be se kalome hi Apollo School of Nursing atanga local kania hetiang thil youth commission tena an buat sai hi tha ka ti mema achan chu tunlai a thalai tam tak inge an hop lam kal turpo se to lo angchi tam tak an om lai hetianga an palam hun khir thiam theina tur hun te an siam sakte lom om ka tia tha ka ti mani ke hi vanal hriat kania Mizoram Misiri Association President Nimek kani keni Mizoram Misiri Association hi sang ni le pasari July ni som thum khan din ania kum kalta sang ni som pasari July ni som thum kha kan kum som tin lom na kan manga chu te chuan tu nang kum som pakhan na kal me kin member tu na hian sang ni chuang khet jiak lut kan ni a ti chuan helai we MYC a hian MYC ruai ho tu lam ten helai sol hong ve tura mirun ngen na chu pur takin kan lo boi ngai tua kan ti lo the kan to pa ti lo tin sak tumin ma kan lo la a ti hian gain pho chuak ani a hey family lecture te letter box ti te thu theng te le eng mote thil te naw te kan pho chuak atin kan banara hian kan kut nu chi rang than lung ti te khum te cabinet ti te le engamo kantara chung kan banar a chuan asiam tu te phone number da zelin order du dan te po ti in thei top chu in ma kan la helai MYC program hi kan pur puin tan kan lo la sem em ani kha kan soi thei tok du mai te se klome Mizoram Youth Commission na road show le tenga youth summit an nei hi ke atha ka ti khoba atha ka ti na lai chu tunlai thalai ten opportunity Mizoram chunga omang ang hi unexplore engang nge kan nei ti hi andap ve tak me to chubi tan chuan forum le platform an mamo a chuti anga forum le platform MOC na siam sakhi thalai de tanin mal somna na sataka thlen karinga tin thalai de tan enge mokan nei tia ron chop chuaka ron ding chuak ngam tam tak kan lo nei to mithiam kan lo nei to ti han thia thian athlamun thlakin ka hria tin kan han ti vele chongela kan hun lai te han ngai to le chuan to lai thalai ten van nei lai ka hria veiron an hlo kan upalama tangten tin kan thalai puidang te tangte in an ma khuwa tur hi vei tak mevin mitin hian vei ni in ka hria ti mo khoi mo han soi khom na huna reng po thalai te future tur hi soi tam lo berani a chuan chon helama hen kan thang har tran ning ka hria khotlang angte tin a society ang zong te pon ma kan son ka bei sei tlat ani